E toi whatalo whato le whapoponga o talafou mai le siufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. E to mua atu I tala mai le Pasifika, e lua se fulfai tu lana tu ina mai ele la kapia le lanolangi le World Rugby I a Sāmoa, e sui ai la lato whaai unga na whaasilasila I le asona nafi, o le ave esele o le langolango le malo, mai le la kapi Sāmoa, na whaalawiloa aloa ia le malo Sāmoa I le asona nafi, ua le toe amana ia, le toe whaatupeina ma le toe langolango ina le malo, le la kapi Sāmoa, e tu saima whaamatalanga le malo wa tu ina mai, ua whaamanino ai, o le ale toe amana ia le malo Sāmoa le la kapi Sāmoa, o le whaala potopotonga e whaafoina le la kapi le atunuu, ua tawhia umafo I fesosoani tautupe le malo, ma ua le toe iai se langolango aloa ia, o le whaai unga na whaia o na watunga lunga le malo I mata upu, e pe o le whainga o pūlenga le lei, le manino le whainga o tupe, ma le lei le whaangaluea ina o ngaluenga a le whaala potopotonga. Na sauno le taitai o le tuangai, Dr. Tula e pasa I le malie le ngaoi, I lungo le o New Zealand whaapea, o le whai unga le malo, o le aono iainia a whianga te tele le lumanai mo le lakapia Sāmoa. O na olo o aloa ia pea le lakapia Sāmoa e le World Rugby, o le whaala putupotonga e pūle aloa ia le taalonga lakapia I Sāmoa. A whai e tau mawhai le malo e whaavai se isi whaala putupotonga fou, e ono a whiai le anga wa o Sāmoa e awai I taamilosanga, ma taalonga whaavao malo. O le aso ua tu ina atu le lakapia le lanolangi le malo Sāmoa, ina ia toi ilo la lato whaai unga, ma a whai ai le talia le ilonga pe le talia tu foi, o le aono wha malolo mai Sāmoa mai tauwanga ma taamilosanga la kapi whaavao malo, mo tausanga e wha e tu sai malipoti a le letio New Zealand. Ele o toi mamau ai mawhai e tangata New Zealand, o na whai a whaatau ngai whaao ngai fō linga po o le lima e au noa ma se card po o le pepa o teo ngā tupe. Ua amataina ele FPOS New Zealand se porokala me fōu e tutongi e whaatau ngai whainga whaate konolosi. Ua tā ua o le Verifone Victor Biometric Payment Terminals e mawhai ai e tangata o na tutongi whaatau ngai whaao ngai o lato fō linga po o le alofi lima e au noa ma se card. O lea te konolosi fōu e mawhai fo i ona aveo se whaamao ninga mōtau sanga o le tangata, pe a oina whaatau awa malosi ma vapes, pe otometi fo'i ona tuuina I lunga polkala me whaamalosi ai le tu mau o tangata whaatau, pe mawai fo'i whaamanuianga ini taupa mo tangata whaatau. Na whaalia Carolyn Young le pulasili o le retail New Zealand, e ono whaanatinati ai fe whaawia inga o tupe I whaataunga, ai mai se lava pe a whaatau ni o loa e iai tuutuunga whaapitoa e pei o vapes, po o awa malosi, ai mai se fo'i o tangata e tutono ni polkala me e mawai whaamanuianga o taupa o ni o loa. Sa whaanga solo whaataita inga o polkalame pe ona whaalia le FPOS New Zealand, o ia polkalame fau po o terminals, e mawhai ona whaao ngā I lunga o le tu ainga o telefoni o le Android ma isi tu ainga. Na whesilingia le kamupani, pe whapewhea tunga lunga I le marupui pui o tūlanga patino o tangata taitasi peitai, na Tali Young, e tele lavania o onga whaapea malengangana e mo o mia o na whaao ngā ina ia malamalama tangata uma, le winga o lea whainga fōu. Ua whaitio ina I le palemia tuisi nave maulu mtotua Christopher Luxon ni whaamatalanga le o le minista le vai whafo wa wasamana ia Winston Peters na whai e whaasanga I le sui whaipule le Greens le ana ia saunoa ai I se whaipule saina ina ia toi fo'i lo nā tunuu. Na whao ngai tuisi nave maulu mtotua lea wanoa ma lea mata upu e talo sanga ina I tangata lautele ina ia whaalila la tau langolango I le patia le National ma ena te langolango ina ma losi tangata saina. Na saunoa le taitai whono komiti mo whaalawiloa le National o whaamatalanga a Peters na lafo e whaailonga lanu o loo wala au whaipula le Labour ma le Greens I le palemia ina ia whaamalolo Peters ma iona tofinga. Na lafo Peters ia whaamatalanga I se whelaflafo inga na whai le palemene I le asolulu na ia saunoa ai I le whaipula le Greens Lawrence Sunan ina ia toi fo'i lo nā tunuu na ia whaapea fo'i o le atunuu le nei o le atunuu whaatemo kalasi ma o saina o se atunuu pepelo e pei o sei a mafolafola o Sunan na whanau I saina ai na malanga mai ini usila o la ititi I le afe iwa se lau I wawha e manatu Luxon o le maasani lava lea Peters e fia e lafo na whaamatalanga le tala whea ngai ina ia whaatosina mai ei tangata ma le au whaasala lau ia te ia. Ua tu ina atu ni popolenga o le amepasa saina I New Zealand I le matanga luenga o le vai fafo e whaatatau I la fonga Peters.
Ua pasia nei ilona whaitaunga lona tolu ile pale mene le pili tau whaofi e aloa ia aile a vea o le ngangana Peretania, mga ngana aloa ia New Zealand, e awai whaatasi ma le ngangana Maori, whaapea le sign language, po o le ngangana mo tangatangu ngu malongo noa. O le neitula fono na whaia ele minista o whaamasinonga Paul Goldsmith, mai na o le lua I tūlau le umi. Olo o tā ua e whaapea, ua lewa ona a vea le ngangana Peretania mga ngana aloa ia inga luenga whaatino e tutono New Zealand, ona e lau telelo na whaonga aina, ma ua talia e a vea mga ngana aloa ia peitai, ele iai mua o se tūla fono na whaamautu aloa iai lea tūlanga. E silia mar se fulu wafe tupulanga talavou na tuua onga ile luafe lua lima e au noa mani whaailonga tau ia o onga pe ona whaamauina. Ua whaailoa mai I whainu mera ale matanga luenga o onga e whaapea. O le se fulu 5% o tamaitia onga na tuua onga ile tausanga taluai. Ele I mawani tusipasi o le NCEA po se isi lawa whaailonga tutusa. O le whainu mera e tutusa ma le lua tausanga taluai. Ma ua sili atu le whaale tonu na ilo o le tūlanga sai ai a o le ia o mai le COVID-19 fulu iwa sa ile va o le se fulu pasene ma le se fulu tasi pasene. O lona winga e se fulu afe fase lau fitu tolu talavou na tuua onga ile luafe lua lima e au noa ma se tusipasi ale NCEA po o se isi whaailonga tau ia o onga. Ia onga o lo ino fuanga pito silio na matitiva e sili atu ma le kuata po o le 25% o tamaiti na whaau e le ai lawani whaailonga tau ia o onga. Na whaalia foi whainu mera e whaapea e fitus 50% o tamaiti na tuua le a onga ile tausanga wa mavae na mawale le TT for ma le level 2 o le NCEA o se si itanga e tasil pasene e 5% na mawale NCEA level 3 o se si itanga e 3%. Mo tamaiti Maori ma Pasifika o le pasene o ilato na mawale level 2 na si itiela ititi I le 3% mo Maori ma le fitus 5% mo tamaiti Pasifika. Na whaalia foi whaamaumaunga e whaapea e se 5% o ilato na tuua onga ile tausanga wa mavae ele I ausia tūlanga mo o mia mo le NCEA I vaenga mo le whaitautusi ma le numera. O le afiafiana na fina pueina I se whaatala noanga, a sui o le ofiso sulfa inga mai Sāmoa, manisi o sui o le ofiso New Zealand I lunga o le siufofonga o le laumua. Na whaatautai ai e le afionga I alauano ati I lawa o le siufofonga o le laumua, le whaatala noanga ma le tamaita I a Lei Mikaele o le sui mai le ofiso o sulfa inga New Zealand, whape le tamaita I a Nepa Papali'i, ma le ali o whanga Lilo Murphy Siupolu. O la ua sui mai le ofiso o sulfa inga Sāmoa, na malanga mai Sāmoa I lalo se porkalame ala matanga luenga o le waifafo New Zealand. Na whaasoa lei matawhaioi ala latou ofisa. Ma whaamatalaina I le winga tonu o le upu ombudsman, o lea upo se upu mai la tunu o Suatena, e ilonga I pūlenga le lei. O Suatena na whaavaina I le ofisa o sulfa inga mua I le lalolangi, I le tausanga I afe valu se lau maleiva. Ona o le toatele o tangata e fia whaia whaasea ai au nanga ma matanga luenga le malo, ai le ai se au nanga I mawhaiona ave I ai whaasea. Ai o le afe iwa se lau ono lua, sa whaatuina I le ofisa o le ombudsman I New Zealand, na whaamanino e lei, o la latou au nanga, o le ofisa whaapalemene, e latou te li poti sao lava I le palemene, e mawhaiona sulu whaai tangata e ave ai whaasea whaasanga I matanga luenga ma whaala putupotonga le malo. O matawhaioi a le ofisa o New Zealand e tutusa ma matawhaioi a le ofisa o sulfa inga I Sāmoa, e latou te suesue na whaasea e whaasanga I matanga luenga le malo. O nisi o matawhaioi e au fiaia la toa sia singa I to ese o ofisa o whainga malanga, ma au nanga ale soifua malo loi na o le mawhauwhau, o na olo iai lo la tau malo si anga, e whaamauti noa ai o saunga le mutanga tolo iai ia au nanga, pei o na saunoa lei. Na saunoa fo ile au malanga mai Sāmoa Nepa Papali'i ma whanga Lilo Murphy Siupolu. Whaamatalatala nisi o matawhaioi ale ofisa o sulufa inga I Sāmoa, e whapea e vaevaina I vaenga e lua, o le isi vaenga e suesueina ni whaasea whaasanga I matanga luenga le malo, ma le vaenga o suesuenga whaapitoa, la tau te suesueina mata upu e whaasanga I leo, ofisa o tiute, ofisa o tine mu maisi, pei ona saunoa Siupolu. O le ofisa o sulfa inga na whaatuina I Sāmoa I le afe iwa se lau iwa se fulu, ma sa atasi lava le matawhaioi na iai, o le whainga o pūlenga le lei peitai, o le luafe sifulu tolu sa whaupopoi le isi matawhaioi, moa ia tatau o tangata I Sāmoa, ina ia o
ngā tusa ma le tula fono pei ona saunoa papalii. O nisi o mata uputa atele e wha o atu i le ofisa e au fia i whaasea e whaasanga i whawhaingaluenga e pei o le whaamalolo tu mau o se tangata whaingaluenga e au noa ma se mafua anga tatau. E le whapeo whaasea umai su e ina i le ofisa o lo o iai lava tula fono e lima ta ita ina aila la tau ngaluenga. O ngaluenga whaapulenga o lo o afia i se tangata whaingaluenga e iai lava awala i lalo le tula fono e tatau na uia mua ai le iui atu i le ofisa. O le au nanga i le aise tutongi i Sāmoa whaapea ni usila nei. Ma o le a maua le atoanga o le whaatala noanga i lunga o le tautua si ufonga lau mua i se taimila tamai. Ua whaata ia ma le mautonu nisi o tangata no nofo i Wellingtone ina ua latou mawani pili ese mo le suavai ma ua o atu leo whae e tutongi i le whaitau se lau Tala mo le kuata tausanga o le kamupania le tiaki wai le ana amata whaatau taia le au nanga mo le suavai i le aso mua Iulai. Na la foina i le aso lua le urua i pidi o le vai mo le kuata tausanga i tangata i Wellingtone i lalo le au nanga a le tiaki wai. O le aso e tatawana tutongi i lea pili o le aso mua se tema o le tausanga nei. Na moli maule Radio New Zealand i pili e amata atu i le whase lau Tala e o atu i le iwa se lau Tala mai te tawana tutongi ala tau pili e ala i le tongi i le direct debit pe tutongi lungo le initaneti po o le tutongi sao foi i le au nanga a le New Zealand Post. Ua whailo mai e le tiaki wai o le awhea ngai tangata Wellingtone ma le si tangatele o pili o le suavai i le se fulu tausanga o lumanai a o tau mawhai e toi whaaleleia paipatu wai ua leanga mai le tele o tausanga. I tausanga ua mavae sa tutongi e le averesi o tangata no nofo i Wellingtone le tusa ma le lua afe se lau Tala mo au nanga tau i le suavai le asa o fia i tutonu o le pili o la fonga po o rates. O le tausanga wha le tupele nei o le asi iti ai pili o le suavai i le averesi e se fulu tolu tesi ma le tolu pasene. O le asuinga ua mafuai o na le mautonu nisi o tangata pe o le atu mau pe ala tau rates pe o le si itanga o le pili o le suavai o le afa o popo atu i lunga o le apili. Na sauno le pulenu o Wellingtone Andrew Little e le sa au le manatu e whaapea o lo o si itia whaatasi leo whainga atoa o pili o le suavai ma rates i le fase fulu po le 5 pasene sa iai fo i le popo lenga i le awala o lo o fuafua i pili o le suavai. I le taimi nei o pili o lo o fuafua e whaatatau i fua whaatatau o le whanua ma le fale po le property valuation. Ua whailo mai le tiaki wai o le awala lava lea sa masani o na fuafua i ai pili o le suavai i tausanga ua mavae peitai o le asuia lea whainga i le numanai a oanga i atu le kamupani i le whaonganga o mita mo le suavai ina ia fuafua i pili e whaatatau tonu i le tele o le suavai whaonga. I taalonga, ua whaupopo le isi pine auro mo New Zealand i le taiao nei, ina ua manumalo David Liti i le pine auro, i le tauvanga si isi inga ua mea mamafa, i le vaenga o le taise lau se 10 kilo anga ilunga, o le pine lona tolu lea Liti i taalonga malo taupulenga, pe ona manumalo ai le pine auro i le luafe 10 ma le pine siliva i le luafe lua, na mawhaiona si i Liti le mamafa e lua se lau lua tolu kilo kalama, i lana tau mawhainga lona lua i le si i malolo, mawha amawina ai se matati a fau mo tālonga i le mai ai o se la tauwanga mata ina ma se ali i mai initia i a love breed sin o le awha inga atoa na yasi i na i tolu se lau valuiva kilo kalama ma o se matati a fau pei o na lipotia. Tala fau ia mai le si ufofonga o le lau mua mo le neiva aenga o le tae ao.